Watla ke elections MLA arajar arpipra Mekhalia kadang cengai sakumba atnam siteng tam Henry unong ilam ke United Democratic Party UDP ubadairu menteri barim jong ke sarkar ubak polongdo ulakdeu ba ke Voice of the People's Party UPP kalami kum kobor ke baklan ke balak banwan raya ke jengkela ke barat ba house nam arajar arpipra hab ajing keren ubak polongdo ulukan turu ya ke parti UDP ba ke don kam ke jengkela ke bakrau hapo lada ke kwak banyai nek hakabor ubak pol ulong ba omdon balak banlen ya ke bor jong ke WPP ha gine gisngi ka WPP kalami kum ke kenhun ke baklan bortam ke balak banwan keni wat ya ke bor sensyaru omdon jing artatin halot keni ulong ul berabru ba ketong ke basyai halot keni ke ba kanja kan sami pau house nam arjar arpe nyiung habapai sekalong ying jok parti ubak polong do ulpan pau ya ke jinsniu kia halor kor kontra kam hapok ke UDP ul keno ba ke parti ke don kam banlong ke ba 6% Democratics bat om ke basen syar tang na jarong ul ong ba ke batre sitom hamadan ki badai ke life blood ne ke thit snam jong ke parti kin yo jing tip ai ha ki kam ba don kam bat syak kentat ha ke simrai wat kinong elam ki blarim bat ki badon jing tip ka bajeliuru syam lasim ya jengmut jengki hakikam bakrau angnu ka don kesensyar pat ba lada kinong trai Bashir Hem bat kinong elam barat ba kimyo benta hakikam bakrau jong ke parti ulakeli ubak pol open chai ba kene ke jengkren jong u kamut ba udon ke jing isi yano ha ke parti upenye stream ya kene ke jing per jengmut kum ke jing per po utunga bat ke tengah bomut ba galak bandon ke jing ya kren tengah hanrei kamut pat bakin ya pat ula bengkut daga paong ba kene ke jing kren jong u kam dai nak menta ke jing bit jing biang shimet hanrei ke long nak menta ke bah kemet jong ke parti bat ke jelahi barok ke wei